Okey, daripada 5 love, berapa yang akan nak? 7. How many love? Alright, More than 5. Alright, From the beginning to the end, semua berjalan dengan baik. So, more than 5. Alright, okay. Thank you, Uncle. Alright. Assalamualaikum, saya Haris Fazila Yaakob. Saya Adila Johari. Saya dapat maklumat ni melalui Facebook. Jika nak mengadakan pada kepada anak ni, jadi saya scroll lah, Google lah. Oh, first impression. First impression. Saya memang impress. Memang saya impress sebab ini adalah actually dewan apa actually untuk Kelabit. Inilah apa yang kita nak lah dalam konsep dan klasik tradisional, dan KHMT memang deliver. Dan efek semalam baru saya datang, pada awal pagi saya datang sebelum dah siap, saya tengok pilih dengan setting media dengan ribbon, memang impress lah. Dan juga semalam memang ada rehearsal, dan rehearsal pun kita dengan lancar. Ada feedback dari pihak KHM, Cik Darul, Cik Airi, Chef Joe, ini memang terbaik. Alhamdulillah. Kerana memang sedap sebab saya sendiri tak akan. Justru saya cakap, memang sedap. Tapi saya ni ambil inisiatif bertanya kepada yang hadir, macam mana dengan makanan. Dan semua feedback nice. Terutama rendang daging. Top. Dan second because of saya letak sotong lain pada lain. Biasanya sotong ni jarang orang dalam aja, tapi dalam ni sotong saya letakkan sekali. Itu pun satu keunikan lah yang KHMT deliver. Fotografer, alhamdulillah. Saya fotografer ialah dengan Jen. Semua berjalan dengan lancar, sedang saya nak berusaha, tak banyak kerendah. Kerja sama. Oh pasti, saya akan cadangkan. On top of that, saya akan cuba dapat commission. Excellent. Quality. Excellent quality. Smooth.